हौखिबा जनवरी अमदगी हौरगा लाउदिबा जनवरी 13 फाउबा लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोक्कदरिबा 13 सुबा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के सरुक अमा ओइना ngasi डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस थौबालना सिनना जेईओ जोन 3 थौबालगी होदा क्लास 9 अमदि 10 गी ओइबा डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग एंड रिटन क्विज कंपटीशन पांगथोक्खरे क्लास 9 दगी 10 फाउबगी थाकता पांगथोक्पा पेंटिंग कंपटीशन अदुदा राइट नाउ वाकोंगथेम EZF School Thobal Ningombamna Ahanba Genevra Lystrom KM Blooming Higher Secondary School Khangabokna Anisuba Kundrakwa Mangal Nganba Eastern Star Higher Secondary School Khangabokna Ahum Subataki Aduga Written Quiz Competition da Gunchenba Sanasam KZBB Uking Sana Ahanba Athobi Kundrakpam KM Blooming Higher Secondary School Khangabongnani Suba Aduga Farhan Alam Vuyamayum Bright Foundation Thobal Timing Makongna Ahum Suba Taki Competition Ligi Mana Matum Yanthokpagi Thoramda Deputy Commissioner Thobal Yumnam Robita JEO John 3 Thobal Ketramayum Achoba District Transport Officer Thobal Hemochandra Iringbam JEO John 3 Thaubalgi DI and Razin Amasung Pangambam Ravikana Thoramgi Athoba Mitung Tharamapu Amasung Akanaba Mitung Oina Saryaki Thoramgi Athoba Mitungi Waro Pibada Deputy Commissioner Thobal Yumnam Ravitana Hai Hausuki Matamda Lambi Thong Fagalak Tabagi Hausuki Matamda Lambi Thong Fagalakpadagi Lambida Gari Yang Thobadagi accident Topagi Jang Yamna Wankalakli Aina Chumna Chatpadasu traffic in Yong Nang Chataba Mui Amana Sweraga Micham Kayaki Punsi become Hali Madamaduna Aka Kulimuna Lambi Chatpagi Leraba rule and regulations sing Kanba Matautai Masina Lambi Chatpagi Kudong Tibadagi Ngaktopa Ngaktopa Karma Kading Amgani